тоҷикистон кишваре ки ҳар гӯшаи он асрорангез аст ва яке аз ин гӯшаҳои таъҷубовару афсонавие ки бо табиати нотакрор, меҳмоннавозии хос, осори ғании тарихӣ ва имконияти ғании сайёҳиаш сайёҳони дохилу хориҷро мафтун кардааст. Ин мавзеъи ҷамоати зиддаи ноҳияи Варзоб маҳсуб меёбад ки тибқи радабандии бахши 5 далели барнома дует ба 5 асрори ин мавзеъ ҳарф хоҳем зад. дар идомаи барнома дар бахши 5 далел яке аз далелҳое ки аз асрори ба ҳамин ҷамоати зидде ташриф овардани мо дар он аст ки дар ин ҷо масалан як нави хӯроке омода мешавад ки ин хӯрокро дар дигар гӯшаҳои тоҷикистон ёфт кардан ғайриимкон аст, зеро танҳо дар ҳамин минтақа ин хӯрокро тайёр мекунанд ва мувофиқи шунидаи ман ин хӯрок ном дорад ҳолмон. модар Саидхонӣ мегӯянд ки чӣ гуна ҳамин хӯрокро омода мекунанд ва айни ҳол дар бахши 5 далели барнома яъне ки меҳмони ҳамин хонаи олаи Саидхонӣ аст. хуб гӯед ки ҳамин гиёҳе ки айни ҳол дар дасти шумо аст махсусан дар ҳамин ҷо мерӯяд ки дар дигар дар саҳро мана ҳамин кӯ бачаҳо меран меоранд ба мо ина мегирем мешӯем тоза мекунем мешакем дар дег мерезем аба ҳар саҳар ова мерезем қариб як май давом мекунам вазмина бо дар халита мегирем ва халита сахт шид афтов мекунем қоқ меба ки тиёр шид барои ман касалҳои қанд барои шикамдари зорӣ тамоми даво ина бава шир мепазӣ ина шира мерезӣ. агар ин лаҳза имкон бошад ба ман ҳам ёд медоди ки чӣ тавр тоза мекунам. осмоно боло кунам осмоно боло кунем ман кор дакун мана як корди дигар дар пеш ман овардам мондиям бинандагони гиромӣ ҳамин хел осмоноро боло мекунӣ гарчанде барои мард омода кардани ин чӣ керек ҳунар ин ина ҳамин тоза ман ҳозир бо каравода мешакем ман як бинам чӣ тавр ина тоза мекунам анами ранги пиёз мисли пиёза мен пунша мешакӣ мегирем анита мешакӣ ба пунша ранги пиёз мегирем ман нот пиёза мегирем ман он қадар дар ин кор усту нестам ҳаёл мегирӣ ки суда омадӣ ин фақат ман ин кишунода аз дасти ман намеояд мана ин тайёр шид ҳозир бурда болои каравода мешакем майли шумо корчонам бинам майли болои сурфа ба болои сурфа мана ина да ҳамеда қанд жилютка тамоми шикамдарди чӣ кӯдакда калуда дар коранд ман ҳами қанд ҳамин бештар судманд ҳастанд барои бемории қанд ман ҳамина момта тиёр мекунем ман ҳами тари шакида кораш вазмина ине ки дору ҳастанд ин баъд дастатон хе дард намекунад болои санг дардам мекуна маҷбур мекуни бештар ҳамин хӯрока дар шароити оилавӣ масалан бо аҳли оила пухтан дуруст бисёрам хубтар аст ё ки худатон танҳо бисёрам хубанд ҳама бисёри бештар худатон танҳо мепазед ё ки бисёрӣ вақте я одам бидем тоқа мекардем ҳозир бисёриянд ва қатиям келинони беро ҳама қати мешавад аллакай ба филм келинона бероҳо тарҷ омода кардани намедонанд мана ҳамаш мекунанд келино манани бероҳо тамоми дардат мана шира медиҳад бадан вақте шира медиҳад ки мана мехезем ва элак меполоем елак меполедам ова мерезем оби тунук меполем диҳад дек ин ташунук мешавад баранге ки ордитада мешина ба халхалитада мегирем ана мутақоқ мекунем мисли орд мешавад ба мина мекунем мегем ҳолму ай саҳро меорем ин ҳолму на ине ки шакиданшам вазмина тиёр кунишам яъне ҳолмон ин ҳамин номи ҳамин гиёҳи табиӣ ва хӯрокам номи ҳамин гиёҳ ин чизи ҳамун пеш қадим будаги ҳамин дардо кам буданд чӣ асрор набуд мисол жирутка дар набуд ин ҳама ман ҳамин
دردش اکنون فایده. مادر عزیز میگفتید که همین چی اسرار دارد که بیشتر در همین منطقه شما خوراک‌ها از گیاه آماده کرده بیشتر استعمال میکنن؟ اینه. مثلا دیگر نمود خوراک‌ها از گیاه زیادتر در شما آماده میشود، چی اسرار دارد؟ برای چی مردم منطقه شما؟ هم آدمی قدیم این قدیم اومدگی بابا بیبی کرده، ای بابا بیبی ما یاد گرفتگی از گیاه یعنی طرز خوراک گیاه خوراک تیار میکنن، فشاری بلند نمیشه، این قند نبود، دولینی نبود، همه حساب یعنی دارو بود. از حساب یعنی گیاهای من همین داروها همین طبیعتی کو می آوردن. انا اون نفرونه که این لحظه تماشا دارید در خاطر گیرید که همین مادری ما چگونه خوراک هالمان رو آماده کرده ایستاده است. میگن که خورش هست که خوردن میباب است، یعنی من نچشیدم ما از گفتهشون لذت دیگه حاضر تلخه، من میگم تلخه، معلوم است. من که دست تلخ شده الکی تلخ شده گرس من اینا شیرین میکنی اوقتی می هر سحر اوی تازه میریزی 40 روز که تیار شدیم بعد خلیطه میگیریم و افتو میکنیم قوق میکنیم و الگ میبیزیم بعد یک چیز میگیریم به همین ستیل شکل میگیرد بعد از 40 روز یعنی که خوب بینندگان گرامی اردو بعد از همین طرز گیاه هست وقتی که اینقدر زحمت میکشن 40 روز در خلطه میگیرند و از الگ میپولند با طرز اول دیگه میگیریم 40 روز هر سحر اوی تازه میریزیم و چپه میکنیم تی دیگه میشینه چپه میکنیم با سری او تازه برای تلخیش رفتن برای تلخی با سر او چپه میکنیم با او میریزیم با شیرین میشه حاضر رنگ اردن. چگونه باور میکنید که همین طرز گیاه من این طرف مثلا به مثل ارد شده است؟ البته باور برون میشود که زحمت و تلاش و کوشش همین مادر است، همین مردم محلی همین طرز کرده مثلا از همین گیاه همین خیلی ارد آماده کردن که این ارد گیاهی است که با این خوراک هالمان آماده می شود و من نفهمیدم همین گیاهی که در پیش ما است این گیاه رو چی نام گفتن مادر؟ اشیم. موافق شنیده ها این اشیم عمر رو دراز میکرده است. از کجا فهمیدیم که مردم محلی شما اینقدر عمر دراز میبینن؟ قندم در کاره بعد شرکتی ها میدازیم میخریم تازه میشکیم بم لذت خوشرو شوم و لذت بعدی ما رو بابا و بیبیامو کردن گذروندن با تنی شما ما یاد گرفت یک تخور در دهنش لذتیه رحمت بگه که اوقاتی و مزه اینا همه شیرین ششتن شو و با شکیدن شو و با شیرین کنه او دفتاو کنه و پاک شوه. ما بعد 40 روز که تیار شد من هالمونی من همین قوق کرده گرفتیم در یک ظرف میبرداریم بعد این هالمون نه ما و شیر میکنیم که من اینجا تیار میکنیم شما در هالمون میره میپزیم میگیریم شما رو پیشتونده میمونیم. من نوبتی پختن شید حاضر شیر میریزیم من حاضر موجه من این ده شیر 3 قاشق میاندازیم و میشکیم میشه و هالمون من نویرود نگاه کنی شما آینده یاد گریرنگی ما باره بیبی و بابی و مادرامو گفتن و من همیتری یاد ما 40 روز که کردیم تیار کردیم قوق کرد من این تیار همون محصولات من برای تمامی درد شکم درد و من کسلی قند جلوته همه این تیار شد دکتر بیای دادن من این شما من تیار شد من روغن زنوار داختیم شما که ببینید من هیچ باورم نمیاد که از همون محصولات من خوراکی بسیارم خوب با لذت اومده باشه بویش مست میکنه چشیدن در من این روغن زرد میگیره شما با لذت میخره روغن زرد که مستکم نکنم. خب بینندگان گرامی من همینطور روغن زرد میگیریم همینطور آمیخته کرده حاضر تامینه با شما میگیم که چگونه مزه دارد آماده باشید. این محنتی ما کردگی 40 روزه من تیار شد شما میخواد این مادری عزیز دستتون درد نبینده این تر با مزه واقعا با لذت و مزه این خوراک حرف ندارم. تشکر زیاد. خوب بینندگان گرامی این خوراک نه اینکه لذت و مزه غیر عادی این چنین دوا دارد. یعنی چی دوا؟ مادری عزیز چند مرتبه گفتند که با کدام بیماری ها دوا است و من زیاد راست میشوم که برای نفرانی که از بیماری
фишорбаландӣ ва диабети қанд азият мекашанд, ҳатман ба ноҳияи Варзоб ба ҷамоати Зидеҳ ташриф оваред, то ин ки модарони азизи ин минтақа ба шумо чунин хӯрок омода кунанд, аз ин беморӣ дурӣ биҷӯед. хуб бинандагони гиромӣ, пайгирӣ намоед. бахши 5 далел мегузарад ба далели дигар дар ҷамоати Зидеҳи ноҳияи Варзоб. ноҳияи Варзоб дорои ёдгориҳои тарихию фарҳангӣ ва меъмории дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мебошад, ки рӯйхати онҳо дар таҳияи феҳристи давлатии ёдгориҳои моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд. яке аз ин ёдгориҳои тарихӣ ва арзишҳои табиии Хоҷасангхок мебошад, ки дар баландии зиёда аз 3000 метр воқеъ гардида аз чашмаҳои оби маъданӣ низ бой аст. Маноки зарфҳои пластикие ки мебинед, баъзан мавриде мешавад ки ҳарорати газаш то дараҷаи баланд аст ки ҳамин зарфҳои пластикӣ тоб оварда наметавонад. Масалан, баъзан вақтҳо зарфҳои пластикӣ ба ин тоб оварда наметавонад ва бештар мардум кӯшиш мекунанд ки дар зарфҳои шишагӣ ва зарфҳои мустаҳкам ин обро бигиранд. таркиби об аз моддаҳои минералӣ бой буда, дар таркиби он магний, калий, калсий, натрий, оҳан ва дигар моддаҳо мавҷуданд, ки барои муолиҷаи меъда, ҷигар ва бемории қанд истифода мешавад. Хоҷасангхок чашмаи минералиест, ки 89 километр шимолтар аз шаҳри Душанбе дар ҷамоати деҳоти Зидеҳи ноҳияи Варзоб воқеъ аст. далели дуюми бахши 5 далелро оғоз кардем аз дар мавзеи Хоҷасангхок. яъне ки ин мавзеъ бештар бо ҳамин авулҳои дар ҳар як гӯшааш ҷойгир шуда хеле диққатҷалбкунандаву мафтункунанда аст. ба чӣ хотир? бана тасаввур кунед ки мардуми маҳаллӣ, яъне ки мардуми маҳаллӣ деҳаҳои поён аз шурӯъ аз оғози баҳор, яъне ки молҳои худро ҷамъ карда айлоқи худро ба авул, яъне авул деҳлоқ мегӯянд ба забони маҳаллии ин минтақа, ба ҳамин ҷо оварда дар ин ҷо манами хел айвонҳои аз санг омода кардан, хонашаҳои аз санг махсус омода карданд, ки бо ҳамроҳии оила, зану фарзандони худ омода дар ҳамин ҷо масалан селаи гӯсфанду гову бузи худро дар ҳамин ҷо нигоҳ дошта як шароити бисёр хуб барои худ фароҳам оварданд. дар ин ҷо то тирамоҳ яъне ки барои худ барои зимистонгузаронӣ манам хел тапак омода мекунанд. мана бинед ки чӣ гуна хуб ороиш додааст тапаки онҳо ва ба поён назар мекунем ки дар поён хонаҳои онҳо чӣ гуна ҷойгир аст ва дар дохили хонаҳои онҳо чӣ тавр кашидани дуғ аз ҷониби занони маҳаллӣ ва чӣ тавр омода кардани қурут, яъне ки аз чакка ва чӣ гуна фазои хубу гуворо барои худ омода кардаанд, ин лаҳза мебинем ва мушоҳида мекунем. аз оғози баҳор то нимаи тирамоҳ дар ҳамин ҷо сукунат мекунанд, яъне то сардии хунукӣ наздик шудан, аллакай хунукиро мо эҳсос карда истодем, шамоли пурҳарорат, салқин, фазои гуворо воқеан мафтункунанда аст. ба чӣ хотир мо дар далели дуюми бахши 5 далел ин мавзеъро ҷой додем? ба он хотире ки дар ин минтақа яъне ки аз назарҳо дур аст. ин мавзеъро барои муаррифии шумо бинандагони азиз мана чӣ хеле ки мушоҳида карда истодаест, дар он ҷо хонае аз санг бунёд карда шудааст, ки бинобар сабаби ҳаво камтар сард аст, дар дохили он аллакай яъне ки оташ гудохтаанд, аз печҳои махсуси шароити кӯҳистон оташ гудохтаанд ва дар он ҷо айвонҳои махсусе барои ҳайвонот бунёд карданд, ки барои зимистонгузаронӣ захираи дуғу чаккаву тапак ва дигар маҳсулоте ки барои зимистонгузаронӣ аст дар ин ҷо захира карда, ҳамчунин алал хусус барои сайёҳоне ки ба ин ҷо ташриф меоранд ба фурӯш мегузоранд. ин лаҳза намедонам чӣ гуна аст, вале ба фикрам ки тайёр шудагӣ аст, ки шакли тайёри дуғро ба мо пешкаш мекунанд. хуб мечашем чӣ гуна аст.
таъми нотакрор дорад. ҳатман ташриф оред ба анами хел мавзӯъҳо ва аз дуғи лазизи гуворои анамин авулҳое ки дар мавзӯи хоҷа санхок аст бишашед. аз нигоҳи шумо ин чи аст? албатта шояд фикр кунед ки ин қолаб чи аст ва ин қолаб қурут аст. шояд қурутҳои шакли хурди дигар минтақаҳоро дида бошед. ин тарзи қурутро танҳо дар анамин мавзеъ, яъне ки дар мавзеи хоҷа санхок, дар анамин авулҳое ки мардум дар мавсим меоянд, яъне мардум дар ин ҷо танҳо мавсими вақте ки баҳор оғоз мешавад ва дар тобистон дар анин мавсим ба ҳамин ҷо ташриф оварда дар яке аз асрори ҳунари онҳо намин аст ки чунин тарзи қурут омода мекунанд. ва ин тарзи қурут чӣ хеле ки ба мо иттилоъ доданд, дар қолабҳои махсус, масалан вақте ки маҳсули шириро яъне чакаро ҷӯшонида ва баъд аз ҷӯшонидани он дар намихе қолабҳо гирифта якчанд сония якчанд дақиқа хунук карда ба болои бом бароварда мемонанд ва дар ҳарорати шамол ва гармии берун анамихе қолабро мегиранд. айни ҳол дар дасти ман ин аст, ҳоло пурра сахт нашудааст, яъне мувофиқи маълумот ҳамин субҳ бароварда дар ин ҷо мондаанд. вақте ки сахт мешавад мана ин шаклҳоро мебинам. албатта ин ҳам яке аз ҳунаре аст ки ин тарзи қурут ва мечашем маззаи онро ки наза чӣ гуна аст. маззаи қурут низ чун маззаи дуғи дар поён омода кардаи модари маҳаллӣ ба кулли дигар аст, яъне маззаи хоси худро дорад, ҳам лазиз, ҳам форам ва ҳам гувора. кониангиштсанги зиде дар қисми ҷанубии шохаи қаторкӯҳҳои ҳисор дар масофаи 70 километр дуртар аз тарафи шимолии шаҳри душанбе ҷойгир шудааст. аҳамияти амалии муҳимро дар кон захираҳои хокаи ба оташтобовар доро мебошанд ки бевосита дар зер ва болои қабатҳои ангишт хобидаанд. кониангишти зиде яке аз конҳои бузурги тоҷикистон маҳсуб меёбад. мувофиқи омори расмӣ захираи умумии ангиштиён беш аз 90 миллион тоннаро ташкил медиҳад. ҳамасола дар ин кон ҳудуди 20 000 тонн ангишт истихроҷ мегардад. дар рӯйхат ҷои чорумро ишғол менамояд мавзеи қадамҷои муҳаммадшариф шерсувор ки бо осори чанд асраи таърихӣ ва хусусиятҳои хоси мавзеъ имрӯз дар иҳотаи ихлосмандони зиёд қарор дошта. мавзеъи мазкур таи солҳои зиёд то имрӯз гиромӣ нигоҳ дошта шуда барои дидан кардан аз он ихлосмандон аз бисёр гӯшаҳои ҷумҳурӣ ба ҷамоати зидеҳ мешитобанд. ҷамоати деҳоти зидеҳ таърихи қадим дошта мавзеъҳои таърихӣ бахусус ибодатхонаи марказии ҷамоат ки бо симои бостонӣ, осори қадима ки борҳо дар дарозои таърих чанд қарн инҷониб шоҳиди чандин моҷароҳои хунини таърих гардидааст, далели гуфтаҳои болост. ягон ҷои иморат савдата шудагӣ нест. ҳамон чӣ хеле ки аз аввал пӯшида шудагӣ аст, дуюм дафъа пӯшида шудагӣ аст, айнан ҳамон сохт, ҳамон чӯбу ҳамон тартиби сохта шудагӣ вуҷуд дорад. ягон ҷо ин тағйир ёфтагӣ нест. фақат дарҳош имрӯз дарҳои даромад ва ана ин аркҳое ки сохта шудагиаст, ино дар процесси солҳои наздик, мисол
دیوار کرده شدگی هستند. من در نگفتم شکل معاصره درهای اساسی درهای مرده دو طبقه بودن، از اینجا میبر آمدن مردم دولون میدونن بعد خروج میشدن از مسجد. الان سنگ سوراخی داره، این سوراخی ای طرف هم سوراخیش هست، اینا محکم کردن. این سبب داره، اینا با واسطه جفتی گو آوردگی، همین سنگا جفتی گو بستگی، همین کشیده آوردگی آدم‌ها هم نجوری کردگی هستن. تاریخش خودی همون شخصی که همین تشبسکاری ساختن مسجد هست، همین تاریخش نوشته است. من 1212 با سال شماری هجری قمری. امروز اگر 1440 سال باشد، سال شماری هجری قمری، من اگر 228 سال همین سنگ اومدنش هم شدگی هست. اگر یک 20 و 30 سال پیشتر مسجد ساخته شدگی اگر باشد، من حساب کنم که قریب خودش مسجد از 250 260 سال زیادتر این مسجد باید سنه ساختنش همین گواهی میدهد که همین خیلی این سنگ چی باید این سنگ اول همین سنگ این ستون بیا همین سنگ است. همین ستون همین سنگ ستون همین ستون سنگین در تگ همین بدگی این پاست انا بعدتر که می‌خوام با این سال بعد که سال من سال 80 یه طرف بعد این تغییرات ها و داخل بتون کردن این سنگ با شکل امروزه داره و آدم‌ها جمع شدن این سنگ احتیاط کردن بالا همینه برداشتن. پیش خلق ما اومدگی از دره کمرو اومدگی اینها 6 عصر شدگی های این دیه ها اینا زیده نمیگفتن پیش اینا 30 دیا میگفتن 30 دیا به معنای قشلوق‌سوی میدان حاضر همه قبرستانی ها و همه چیزا به همه نمی قشلوقی پس قلعه قشلوقی توشتیپا قشلوقی مثال بگیری من روی نمازگاه همینو قشلوق‌سوی میدان بودن 30 تا با زمانی غروری زمان بعد اینها هم با هم دیگر وای میشن برف نمیزد اون محل برف نمیزد و برف چیزا اینها همه دیده در پنجچین با هست وجود داره. منو کوچیدگی وقتی رفتگی اما کوهانی سربلندی در فضا دارد دیده آبهای نقرگینی با شفا دارد دیده سری که میسازم سخن را همچو بلبل در چمن منزلی خوشباد و فارم در دیده دارد دیده چون بهارش منزلی بلبل سرای کوسار مردمی این دیده از همه مینداری میمان دوست دارش دیده.